Kublaya pay waroki praloki was now suk wo pat yeki video how new channel. Te hakanika video kwa opens now chape. Wada suba saya uwi upulit FBI kam uwa emkti wo enong ne pa pyniap ya Donald Trump. Hawa kamte uyi o uni upulit. Wei wa ile suba ki ya ukamte. Te ton api ya kanika video hado wakon. Kanang wayo tip iye wasakiat teladam pwe mudepi ya subscribe your new channel. Senyabhai subscribe. Wei kanyon how to bell wa enai tu kanang wayo potential cho pyo yo yiki video watame te ton sedange. Hadin wada jia I attack haka White House event. Hei por wadang bang ya bam ya di bhaki bru wada khut chakati ke event ha Washington Hilton Hotel. Hei wada manso le uwi u officer na ini iwajia. U Donald Trump waka kurim yang oda suba ki ya u Jimmy Kimmel kam uwa emkti wo phah ne enong pyniap ya u Donald Trump. Wei u Donald Trump da phah be kre ule ya u naka company ABC wa kre u. Hadin wa khut u yaka kurim u kam ka expectant widow. Day wa ong wa yu kmen bhaka kat wada tip ko wada jan yap u kurim ko. Wat lada ong u wakiti ki kenten to ki kenten kalam danda don hi. Wem u yato iwa cha attack u Donald Trump hakati ke event. Tang wada ong wakiti ki kenten to ki wam ye u pediang. Nin kasngi wanda suba saya u director warim ka FBI u James Comey. Kam uwa emkti wo enong ne phah pyniap ya u Donald Trump. Hadin wa post u yakini ki number. Pran ru so nyaw hakiran san social media. Wei dangat wakini ki number to ki number wa maham pyniap ya u President ka US u Donald Trump. U Donald Trump da ong u wakini ki number pran ru so nyaw mudi kill President Trump namo pyniap ya u President Trump. Wei u Donald Trump da benjor u le ya ini dei wa khud le ya u James Comey kam u dirty cup. Kat wa kamte da suba wa boy penda uni upulit wa emkti wo phah pyniap ya u Donald Trump. Nei phah kiti ki number wa post u mut ki remove Trump namo kill Trump. Tang wa hadu katem puyi ki upentikna. Tang wa da suba la arngut u Jimmy Kimmel wa ya uni upulit FBI u James Comey. Te do kini don hi ki wa kwa open snyao chapi. Snyao bhai subscribe wa like iki video kanang wa yo potential cho pyo yo iki video wa thame khublai chibon.